RWANDA PRESS. Yes, ni RWANDA PRESS nanone nk'ibisanzwe tubagezaho amakuru gatanu kuri gatanu mu myidagaduro muri siporo ndetse n'ahandi. Uyu munsi tugiye kureba inkuru iri kuvugwa mu bitangazamakuru by'uko uruganda rwenga ibinyobwa bisembuye n'ibidasembuye rwa SKOL BREWERY Limited rusanzwe rutera inkunga ikipe ya Rayon Sport, rwashimira abakinnyi n'abatoza b'ikipe uko bitwaye neza mu mikino y'amatsinda, rubashyikiriza agahimbaza musiki ka miliyoni 5 z'amafaranga y'u Rwanda bari baremerewe. Kora subscribe ni muri mushya kuri RWANDA PRESS kugira ngo utazajya ucikwa n'amakuru mashya meza agezweho kandi yizewe aba yakuye mu binyamakuru bitandukanye buri munsi. Tugarutse ku nkuru yacu, Rayon Sport yasoje imikino y'amatsinda iri ku mwanya wa mbere mu itsinda B n'amanota 9 ikurikirwa na Rutsiro FC, bazamukanye mu makipe 8 agiye guhatanira igikombe cy'uyu mwaka. Kuwa gatatu tariki ya 19 Gicurasi 2021 nibwo umuyobozi wa SKOL Ivan yashyikirije abakinnyi ba Rayon Sport aya mafaranga nk'uko amakuru dukesha Rwanda Magazine abitangaza. Tariki 30 Mata 2021 aherekejwe n'umuyobozi wa Rayon Sport, nibwo umuyobozi wa SKOL yari yasuye abakinnyi ba Rayon Sport ababwira ko kuzamuka mu itsinda barimo bazahabwa agahimbaza musiki ka miliyoni 5 z'amafaranga y'u Rwanda mu gihe baba batwaye igikombe cyangwa bakaba ba kabiri bazongererwa miliyoni zisaga 12 z'amafaranga y'u Rwanda. Rayon Sport yazamutse mu itsinda rya kabiri ari iya mbere ifite amanota 9, ikurikirwa na Rutsiro FC ifite amanota 8, ari nazo zazamutse mu makipe 8 azahatanira igikombe cya shampiyona y'uyu mwaka. Gasogi United yari ifite amanota 8 ariko ikabamo umwenda w'ibitego 2, mu gihe Rutsiro yari irimo umwenda w'igitego 1, na Kiyovu Sport yari ifite amanota 8, zazamutse mu makipe 8 azahatanira kutamanuka mu cyiciro cya kabiri. Nubwo Rayon Sport yazamutse iyoboye itsinda, abafana bayo ntibanyuzwe n'imikino yagaragajwe, ndetse mu butumwa banyujije ku rubuga rwa Twitter rw'ikipe bagaragaje ko batishimiye imyitwarire mibi y'abakinnyi biganjemo abakuze. Tombora yuko shampiyona igiye gukomeza gukinwa iteganyijwe kuri uyu wa 4 tariki ya 20 Gicurasi. Mukurikirane amakuru kuri RWANDA PRESS, turaza kubagezaho uko tombora yagenze kuri uyu wa 4 20 Gicurasi 2021 uko amakipe azagenda ahura. Turagezaho kuri gatanu kuri gatanu. Kora subscribe, uduhe like, dusangize igitekerezo cyawe muri comment. Turabashimiye.